waziri na maito wa kaunti. Minista wa home atongoretie bunge Betty Maina, Mary wa Maua, Sabina Chege na Senator Veronica Maina kuhurira ndebe uruti wira wa thirikari na oho gukirira aria maramingethera. Haha gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata agikora thiotaine wa kwaruko ni atongoria ya atano atumia kuma Murang'a kumana na miario yake ya ica ikuhi ya kuruta thirikari mahitia na kuga ndakarugama na kiama kia UDA. Ulikuja Januari 2022 na ukatuomba ruhusa, ukatuuliza tukupatie support na hatukuwa na vita na wewe. Wewe wakati wako heana risi kwerohia risi kwenye foreign company na ndirahuthira mugoda hando ya yuge mugodo ria we indo totigo kweroheria risi nigetha aria maturaga matetaga mess quotas ne magiriwo ni kuhea migode yao. Hakuna dawa au dawa iko, hakuna vitada, hakuna mattresses, hakuna beddings, na bado tuko na shortage ya madaktari na ni kazi yake. Sina utitonge doma, what I am thinking myself as Gavana Kang'ata. Neke wajiko for wansia neke maro na madomo. Apiga watu ni alame kile maro. Netu alame kata le mwana winto. Omo ni apiga higa. Agaturu kohoro makiendekithia minista wa home uria wacaguritwo ta mubunge Kandara maita matatu kirumanirio gukang'ethanira na Kang'ata akihuranira na kiama kia UDA, undu uria wa home thima arauga ni akinyitie kiro. Jipange na sisi tujipange. Kana wa thirikari mutikwenda twepange. Tukivanga ni oru. Na mbere othiete weri andu uhoro wa maembe mana haka. Na Kandara hiugire marua makumicokia level 4 tondu ni tunyitwo marua urio guku. Mucemanio uyu uma wa kurehera family 35 ciringi milioni 5 kuma gwi President William Ruto cia kugacirithia nyumba ciao iria meriga gwakirwo ni munini wa President Kithure Kindiki thutha wao kuhota cira wa kuheturirwo family kemwe ya mugunda kuma kwi mugunda wa Kakuzi. Aha atongoria ya makiuria kambuni iyo ya kimabũrũri gwathikira ona itua ria ica ikuhĩ ria igoti riria riaugire yahure eka ingĩ 3,200 igairwo aria mari aikari kihumo guku mbere ya Nyakeru. Ujumbe ya rais na nyinyi mlikuwa shiomo, mlisikia venye alisema ya kwamba kutoka leo kama hawa watu ni binadamu kama wengine hawatakanyanga matope. Giribotera Inooro TV kuma gacagi-inĩ Kakuzi Makuyu Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira.